Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tautua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, po saumo kesi, o loo e fia fia, po le hase tau e te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo se whale rent, e iai le fsosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu I lo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau ma lo u whamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Soi fo manuia lo tātua tunu, malo. Pati patia le lofa ma le anga le leo le atua I le lei tai au I lo soifua ma lo wola. Ia ua whina ngalo whaitu tasi la vaia ma te penai le nei lao lao. Tātou te toe wheloa iai le whaapoponga o le tātou por kalame. O le ET Live. Ala whai maia Samoa. I whanua le leo le amatanga o whea mga ruenga. O le whaai unga. O le nei fo I vai aso I le nei tai au o le astonai. A talo fatu le tātou por kalame. Mana manatu sa manuia lau fo launga I le nei vai aso. A whai fo I le tau lau o lo wha moe moe. E toi oso fo I le la. Ioe, ma toi tā pēna I lo wha moe moe. Wha au au ai mo le vai aso a wha I le anga le leo le ri. Wa tā lofa fo I le por kalame le nei tai au le tāpua inga mau au touta māmati nā mātutua o le tātua tunu. Lau touta talo whai whai pēa. E tālo si ai whai walo filimo tama whanau o le tunu O lo sala lau I lei tū ma lei tū le rorangi. Whatau nūro lanto wala uina a wā lava le tau singa o ahinga malo tātua tunu pele o whamuri mai I Samoa whawhitai tele I lau tau tāpua inga ma le tatalo whaiwhai pia. Whea la le tawha o le rangi o le e te mata po o le e te mai mo mai ei le porokara mea le ET Live later. Kia ora. From Aukilani I New Zealand. Mo mātou I New Zealand. Lewa mata o na iai lava le swinga mali o le tau. Ioa. O lea fo wa mata o na mau mali atu le vai taimi o le sama le atu nei. Ya ai a mata o na ngai mai le tau malulu. Ha. Tau malulu o le atu nei. O le tau turi tangata. E pe o le tau e le tau tele o le tatu atunu. O le a ngai mai fo le malulu o le tatu atunu. O le hala wingo le tau le nā bae ngole tunu o lo e mai mō me le tātou por klame. Ia, whātalo whātu le tātou por klame le nita. Sa o siaki le por klame le vāso le nante nei. Mo uwa a iei le whaatupula ia peo le tōtele o le tātou tunu. O lo whao popo le mai mō mai I le ET Live. Yes, tō nai. And some of you people, e le o le teimi le whaaluatu le tātou por klame. Ai whato a mata I pēha ma luas fuwha. Por faz furvalu I tula munu muliane. Ono le tele o outu o tuangia. Ia langa ele o kaya uma. Ha, ia o leua. Te alfitu nei tai au le stona e mātou I New Zealand nei. Ia ngā ua kāre fia I ngā. Ile nā vai ngororangi olo e mata mai le programe. Ia ana nai poki sa. Le nai tulang. Ia. Po lea lava lau wingo le tau. Talofa. Wa e sila mai o leo te sila atu. Wa e whaafonga mai o leo te talano atu. Pini ai leanga le lei o le atua I le lei tai au, malo whaafitai, malo fo I le folau I lo tātua tunu. Ia, lesa e matamata mai, la ufa e bonga kunga I le asoa ngafi o le tāpena ngā le ET Live I le tai au le nei. Ai, o se teime no le ufa amtalanga le tau whai unga o le atau lunga I le porkalame le tau nei. Ai, o whaatala noanga o tāpena ia I le nei tai au, mo lo si la fia. Sa e uia ina pisi. Ai sa tam fai la varta tu proclame turi a pu le sunga I le loia le fionga ia fowalo. Harry Schuster. O le suite va o le tumalo fa la fanga vai mango numero fa la lo tanga vai el fas. Sa o turi a pu man fa te mo la no se ia na to e fa matala ina maia le tilo le tula fono ma le aonga o le SS o mei e lua pulenga tuto tasi. A le whamsinonga, ma le palemene, whapena fo I ma le pulenga o le malopo le executive. Ai mai se la wale komisi le te si fia. Le umare tala no ai o le tātua tunu. Leo tofia le palemia,
ia le komisi le suesueina fai pule to fa, you know the rest of the story, but lana na mo le avno fa tanoi le fionga ia fa walo mai fa mala malama I loa lana tilo I le tula fono I le te po mala ole fionga ia fa walo o se tasio li isi nia ole fala butonga aloia ali mata mai tai samo o ia fo isa sa fa no fo fa amsino o ngalu ai ngalu fa amsino le tatu tinu I fatia walo ai mulia ia loa vala wina loi le tofi o le tumalo le sa ye pasir pai ngale le sa ya le la o to fo e to alu le tofi o le tumalo vai maunga numela fala lalo la o tanga vai le fast o ia la le na wa au mai le proclame fa tanno le tau ne fa mala le tau pule e tau you don't want to miss that o le si foi fa tanno le tau ne o le fionga ia ve tauia o le tasilea sui o le vaenga le fast le la mo e le tumalo vai maunga numele tolu ia la foi na I tapenanga molona I tumalo I le whainga palota lea o lo manei. Pe ona I malona, I ona tau lunga le whatananga utu e tomu o le tau lunga ele tātou poro kala mei le tau ne. Ai a tār malolonga, lelo tau ngā tātou malonga to e tātou le tātou whaasele lunga lea. Ona I mea wa uta pena le tau le nei, pe ua e maua se tala. Wera koe ngā me fure kalonga, tole, wai whalonga se kala. Kala la ka ko perché ko maro foi mai lo o va ngale o tato por kala me ka ole wa fa lo ngo se kala pa mai al tato maro Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tautua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate I Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, o saumo kesi, o loo e fia fia, po le hase tau o te tau na toi whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo I se whale rent, e iai le fsoswani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu I lo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau ma lo u whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. O nai tala, o te iloa sa tātou tala noa o mai, I le teimi na manua e ai. Mua o le tōwhiaina o le tai malanga a le au o le tunu o le manu Samoa. O le sunga ia sua, Hezed Yeremia. O ia lea, wa filifilia ne e avea ma tai malanga a le manu Samoa. Saro kon kalakta ni pe lua male afatausanga pe a. Wa fetawi fo le tofinga ya ulawaia. Congratulations ile appointment no le sunga sua Hezed Jeremia wa fetawi fo le tofinga o le sunga sua. Ono wale ngata ile lei ole tamali I le lei ile va fero alwa ya podu fa perkangi fo le PR ile lei le PR kamalwa. Ele ngata ile da o le sunga ia sua e ielun to mai I ngā ruenga wha tustala/whaasalalau. O lono winga, o le le lei le whesota inga ma le vasenga o le au tustala ma le au whaasalalau. I le au mai o tala e whaatatau I le manu Samoa. O le mea nai toa ilo pulo whaafitai fo I le pulenga o le kapia Samoa I le tofinga. O le sunga a sua Hezed Jeremia, le o tofia nei, e a vea ma tai au, o le au tele Samoa, lana tai to a sfulma le lima, Pawala longa, I lau tilo, talo faile la kopia le tulu. Pe atua mania I a tofinga, I le fo tofia nei, fo le sunga a sua e vai ma tai malanga o le tato, tai sfulma le lima. Po le atua maniani ta penanga o le tātou au le kapi, ka kua sifulima marka kofi, wana ngalenga le whaya kofi. A ka kong mofo ai Samoa,
Le ngai le mfona tato fe ai ono o le me o lo tupu le rangi o naita sila fia. You know, le va vesi le vesi o COVID matulanga va pena. Le wo man tu ai fo. Au tal no atu me tapule le to fia ino le sunga su hese le Miriam tate malanga po team manager man samo. E o man tu ai le to finga le fia onga te to fitu le fionga mulinga tele. Pala Brian Lima. You know, le na to fia le tamil sang e ven fia onga te to fitu. Le o kele iro o mai le so. Pa o malanga mai fafole au te to fitu sa mo talu nun to finga e ven fia onga. Ono le tulanga le na. So put that story aside. Congratulations le appointment o lau sunga sua o fe taui fo ile to finga i lau sunga. Congratulations. Ya. O lo o utarsia o le to finga la le o sunga sua hese Jeremia. Ya. Ni e kau fisiri. The last time no iloina o le sunga sua hese Jeremia sa faya onga o sa avea o se li ofisa senior le mtanga luenga o le o tangata ta fa mai mo atu tatu o tenu Samoa Tourism Authority. O lona iai mo lona involvement le talonga le kapi ia ele te whailo na tulanga o lo tau la mua i au. Wa mese lawa ina i au mai le whaasale le anga o lo tau la mua le sunga. Sua so, whaftai, whamuniele tua le tofinga sua. Wa whetau i fo le tofinga o lau sunga pio na iai. Ia, whamuniele tua i lo tofinga mo lo wala wina e veo o le taitei au. O le taitei suma rima. O le au ale manu samo. O le si le o le nei le file fiafi. Nei le file fiafi le teimi fiti. O le teimi tusia lana. O le awhai loa i eile hai komisi o le maloni sila le sunga ali o ainga Feturi Eliseia. O le fionga ia ali o ainga Feturi Eliseia. Wa lewa tele de neita mali i le matanga luenga le vai fafo le malo o Samoa. O ia foi sa vea mampasa o le malo sa mo i Amerika. Sa fai foi ma funga tau mori mori o le tatu o tinu u. Fono le United Nations sa ia no foi nai i Amerika. O ia la, lewa vea nei mahai komisi o le malo sa mo i fiti. Le fionga ia ali o ainga Feturi Eliseia. O le ulu ai teimi lea, wa filifili eisi hai komisi o le malo sa mo fiti. Ai nofo la i to tono fiti. O le sa yele kofinga o le, sa foto finga o komisi, hai komisi sa mo fiti. Sa to fiel sunga le ya tau ki foti te wati ai sa no fola sa mo. Al temu le mudi de o to fia ai se hai komisi o le malo sa mo fiti. Ai no fola tono fiti ali o ainga Feturi sai. O le tala o le fai le fia na nei le teimi le fiti. O le a fai ai lo le feilo inga o fa feilo i ai ele nuu o Samoa. Ioi, o le nuu o Samoa i te tonu o fiti. O lo o taula mua le tapenanga o le rei wha moe nisi fota mali o le tatu o tenu. O lo o whai ngā lue ngai fiti, ia o nisi o lo o ngā lue wharaputonga wha vāo mā lo i fiti. O lo ta pena la fa mo moelna e fa feilo e ele fionga li e commission malo Samoa tal fa nani fiti fa mi lo tala le mele ona sa o tal sanga ia ila to o lo tau la mo le pena ino le fa mo moelne e pe o le fionga ia le tu ala Queensland e ta pena se ata ma pu e mai se ata e fa la ilo le tato por kalame ile vaso a sauso le la fa ni le fiafi fa ile felo inga le nu o Samoa ma le fionga li hai komisio Samoa i nai fiti a la po ina mai mo niata o le felo inga tato por kalame ile vaso a sa o le musu mangile ku ala ia ke o le felo inga le o le a fa kasi yang ia se kinga Samoa iwa se furu koru be iwa se furu ko kausa ngana makuar se furu sa la mangkua la ko mangko ko ve mangkua le kuala o se tina Samoa wa iwa se furu maleono te usanga la matuolo se furu le la fata se le soundinga la e la males ko inga sa po varsu mangku po kausa ko inga Samoa wa lever no ve fiti ke vai ko ke ka Samoa le ngo ve fiki awala ninga no tu ta malita por kamel baso le la fa e moto se to soundinga na le aval na felo inga fa felo ia ele nu o Samoa lo tono fiti le ali e komisi o le malo Samoa le fionga ali o ainga Feturi sai o le te mile to fie o ia to fingal nei ai no fola i no ofisa i to tono fiti ia sa ta pinanga la na le tal fa le fina nei te fiti ia
anga le tom ta ula ulu tu fa mo men fa tenu ine le menuia ta penanga le nu usa mo fiti fa fe lo el ta troi komisi o mai lo la fa mkalanga lo ke lo ko ka karango uma ya il po ma le so nga fi ke minga nga pa kala lupe soli ai Joseph Parker lupe soli ai Joseph Parker male fe sota inga ile fe avea ina male fata wina o fuala au fa saina ya Aisha e koe alo la ale fa nga pelu fenga fio nga we ko sir fi ai ari Aisha ola tale lua ile wo na fi na manu ile tala waleva ona fia le suafa o le sunga ya lupe sori ai Joseph Parker i tuwa inga mai kau mai o pulo ki whaungaeng o le tuwa inga ai le imoria tuwa inga waleva msala wadua tau sanga taluona fia ia le sunga Joseph Parker i tuwa inga e whaapea o ia o loo na fe avea ia po o le au wai i le whaala potopotonga a ila tau o loo tufaina ma whaatawina le aisa. Pao ngā pēru pule ni i whawhingo whiene malamalama le matau pule. Lua la tau sanga, na tau mwhai ai le pule ngā loia lupesela Joseph Parker. I se whaatananga le whaamisinonga ina ia tau whiai le whaasala lawina o le suafa o lupe soli ai Joseph Parker malona fianga le o loo tua ia i le matau pune aisa. Au kupe ia kaua. So le ka ilua afe. So le ka ilua sala wafe. O le kalango i milionga le mea aisa. Le ta ua matua iai le sunga lopsina i Joseph Parker. Aina wa utoe fai tau tu ne li poti le nei. O lo ta uai. Ai o le mele le anga ele sunga le leo. O le afianga o le li fusu. I le fetufa ina distribution. A mai o, a wakui o, kwaku i, papena. A ole mau, a le lo ia o lo tu mo le sunga Joseph Parker. E le whapea, e loa pe wo Joseph Parker ia ila tau ia ia nga ia le suenga. O nga whapea le, o komekia, o longa winga lo fwe mapaka la isa. Nonga winga koe nga mea fwe le. E le whapea kau samila usunga la isa. Ai o la wo mai o nga ke ia fu ale wa isa ko ma o fina na le fina we nei ia lo ia ale sunga to se pa kan ta ple ai o se tala o telo le ia ma se o tato le fi tata no na fi ina wa manu tala ka fe eso le ale me pito sinio no finga ta o le fatwa ma tu nei la val fusuanga ale sunga to se pa pau kala leo keilo le ki silfia malo keilo o le fusuanga le mai atu nei ia ko kele foi ka ku le ko kalongo mai ke va mai o sela ka ko kamar fusuanga never mind le na malo ana o malo fusuanga na ana paula la tala tamai o le watete ai lo man maftanga a Joseph Parker man fa ya ngole le Kevin Barry ya la ko fu Kevin Barry fa o langa ia ko le nginga o America ala la fita wa ina le fa mtalanga e ono avea mafaya onga a Joseph Parker le li o lo avea nei mafaya onga al kan ka vole le wai Fury sao demo ya ga ka 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 lo vale vole Fury mi ya pe fa a ma so a ma wa o so a Fury pa inga mo kwa ele la va le fu nga kifale nga fe ko le ka vale ai voila o kama voila champing ngelo jela kama nga o le tanga tala na fe ya ngai afi le fe tawaina e ono ave nei mo fa ya onga a Joseph Parker anyway ese ile na mea a le mena le manu na fi ta o le so fa sunga Joseph Parker ono o lona o tu inga o lo o a fia ile fa tawina ma le tu faina o la isa o ka fe a wolva fe se fa msilonga le nga ele mo nga na fa pelatani vole le innocent
until proven guilty in the court of law. Ele ai masesi a sori kula fongo, se vanga ngala wa whamaonia ele whamsinonga. Lau so le tula fono. Yeah, on a melanga way, but at the moment, we let our feel tato taltanwa. Talo fai. O le saola opu e lua ngau so me lo mavonu wa manu tala. O le saola opu ole e kalo fai. Po ole opu ole ui kafefe. Fai la ore whamsinonga. Ai ona i mena, o manatu tato te whasoa ele nei tau. Aole ia nga ele tato portame le amitanga le whaatanonga nei tau. Tala le malolonga lean. Ale fionga tangalo mana a foi mai lo le tato whaatanonga mamua le tau nei. O le fionga ia whawalo Harry Schuster. O le aia wha malama mai lana tilo o ia o seri lo ia sa whaai fo evem whaam sino tatu atenu le mata upu lea na manu i le vau selwai o lo taltal noe pel tatu atenu le komisi lea na whaatua le li palmia e suesueina ia i latou ia e to wha le fionga ia fia me o le sunga sa iuli o le fitalenga ia olo me le fionga ia whamuina whai le malonga tariu mai tala mo mulena o le porkalame ale ET Live il neita. We'll be right back right after this. Talofa Samoa, wa ole ne o Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tautua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, o saumo kesi, o loo e fiasilafia, ko le hase tau e te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo I se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu I lo mota, a wā se whaataltan noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau ma lo u whamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Talofa walo malo le soifua manuia I lau sunga I le lilo ia. Talofa palauri, malo tui, ya pa talofa lau whakalainga ia whapea hoi le paiamal malo Samoa lo mo ina mai lau pokalame tafa I fia lau langi o la fium papa au ai, ya whapea hoi ia tatu malo tatu atunu nei. Se wha mole lau sunga I le lilo ia. E le leo na ofisili atu mo mua whapea ai whapipi ane lo pulo. O oe sa e iai mo I paia inga watuana I atu o nei a inga le pulo le. I lau ofisili mana o tomu ele ta whatanonga le tau nei. Now, sa e iai paia inga watuana I atu whainga masani le palemene. Tau la lata I le whae ungo ana ngā ruenga I le tau sanga, mle tau sanga. O lau ofisili o whawalo. O e tau mate mate. O le ale mea ua wha umi pe aisiana wha umi ele fono le ale. Ale pale mene leo kwa kiki kolu masinga o whai lene wha tape muni muli nere pano. La e kau kira po lan mena len so wha umi le fono. Whaftai mo le sili palauli. Ile taimi fo sa ia yo ile pale mene. E o ai fono muli le o le pai inga. Ia le fo e tau ai le mo le lote ai le talafa popo le tupe le fa o mai le tala tupe o le tausanga fa le tupe o tu la fono tu masania e luas fulu minute avel sui o luas fulu minute na e te faisa tala le tala tupe manis tu la fono o lo fa o file vai ta ia ma hoi ma fai ma no fa tai le tu mano no male pa wala fai fa popo le luas fulu minute le o le fa tu e si sui hoi tu fa popo sa fulu minute a lau va ile tosoina le na toso ile fono le ila vai la mai matou tu tilo matou le ile patu tua le tua sa mo tas na mo a mata matou por kalame ho ile fa ilo ile mamando o le atunu ile fa mai no o tu la fono ma autu o le manatu o le fatu o le fenga fa matou le rasa fa ta milo upo ia ai o la uia vai na toso umi ina ia foi le poloka ile le o ma to sui fai pule ia to fa e mau te o isa vai ia
o le van fatatia ma to fofonga ele ma fai la na fatatia ese ai fa pe fono va solo ato ia fai pule ile il motofon o le si foi la me le tula na la ti lo to ile i mol mato va fa fai le ma fonga na to soi a le si foi la to soi le to soi ia wala unga ia soio le hita pipi ele pe on me masani tula fono ta o moto e lus fulo minute ma su minute fa po wala unga hoile a fa so ato ole o isi la unga lua so wa fo yo o la unga le tangata to ta si ana ole na unga hoile fa ftai inga luanga ia malo fa yo fa no nga la titilo to fa ftai en fa mala unga umi pe yo a wala ma me yo tatala ala pe fa upu mai fo inga o me ia malo le na nga luanga ia malo pe se me alo fa hoile fa me mo tangata la tile ala me o nga luanga ia malo e tau na fa ele ngi me mata tia voile na fai ale hita pipi ni la tu o tatu tu pe na fai ya ngalu ngai ale la u fa nga le mano ale e vivi e ngalu ngai al malo pe o se me nga le wallahi le malo la tunu le u fai le malo ya ngalu ngai mo la tunu al me sa o ya ngalu ngai ta un fai o le sila ma fuanga na na toso ya le fono le to au vai ale se fono umi fa pe ele fa pe ho le pa inga sa o ye le na uma lua fa sugo le umi fa pe o se fontanga le al motofon o lo winga la fa manga lo fionga fo walo wa fa nga le fono le pale mene tala yai ya poloketi manga luenga tala le malo ma fa nga ye sui foi pule al HRPP fono ale pale mene e fai ele fala ilo ale tangata la vai moia o le tulanga tonu ana ia le fono le tui ele fa pela o to va fa pe o la u fa winga inana la nga le mele tu po la nga uma le na fai o le alunga nga o la nga si fai pule o le fa tai nga lunga ia malo ne fai mal umi la nga ia na le fai mal apa no na ave i la nga si fai pule ia ela te tala to tai na lu ho ile fa tai le tu malo ma le apa no na ma tu fai la to musu la to tu malo ia le telo tai mi la nga nei o la nga i me fa tai nga lunga malo ai le nga lunga pero ta o nga lunga ia malo ta una fai ele fa pe o se nem ta ti la wala to fai fu mo le tu o fa nga ila le tai sa ila le o fa nga le tai le fono le parlement ma fa nga ho ila ya me to tino ya la tunu e fa nga ho ile e fa e promote le fenga malo ma le ta pipi ma parti le ta pipi ala va fa walo ona ta o mai lo le ile la officiali nga il commisile sa fa tu in la foile di parlement now o ina ia manino le tonu no mana o mai le fa mo le songa le lo ia so officiali la ngolea fiai fainga fa vai o le tuto tasi o le pulenga fa parlement ma le pulenga fa executive ma le pulenga fa le fa sinonga now ina ua fa atu le i parlemia le lafo ina ia fai se komisi su ina ia fai pule ia to fa alvenga fa le fast ina ua e fa longo ile tala le fo walo ala se mena tupu ala se mena o nei lo mafofo o le fa no nga tu ile mena o me lo mafofo lo fa no nga o fa nga se o le tu la fono mo mafuanga ho e politiki le mafuanga e lo fa no nga ho tu la na fa mo fo ia le fenga malo le mele o fa nga se o tu la fono o te mo fa el malo le mele le fo po i ho ile o pulenga le malo e pe on fa ta tia me le fa vai le mele na fa tonu el malo le na komi le parlement ia lana committee e o ilo ia le vai nga ho ile ta to le i fam sinonga fa no ma swafa ia wa le wa sopo atu le committee al parlement me le tau na sopo i o fam sinonga ile tau na sopo mo fam sinonga i tonu i o le parlement ale la o mana fai le mena ale la o vo ila le taimine le la wa sopo atu ia le pule fo ile fa le executive le malisi anga o le komisi le fa tuni o komisi la lo le pule nga le parlement al cabinet ma le executive ele o se malo si anga fa tu la fono ila lo mal si anga fa tu la fono o le parlement
o su enga la ia le o la manino ma tu la fono nga komisi ele se malu si anga tu la fono nga komisi e o ese komisi su on tangata ele on su ia fai pule e su ia to tono al parlamento ma su ia fai pule o le la o matoa nga wa sa i fa vai o la manino ma fa vai tu langa na o lo manino ma fo tu la fono o komisi ele ai ma se tu la o i tono na fai na so poi o ese tulanga i tono al parlamento ma su ia fai pule al parlamento na le pau ale al mar se anga fai mena o se committee la fa tu al fond fitalai i tono le mauta i tulanga masani e vi fo sui o mauta e a fo e fai se su ema i se me o fa le tono al mauta i tu la fono ma me o lo te tono al mauta o le fa no anga na tu o no le ma ya o le tala le o la tala le o le fa tu ino na tu lo sa ino le sa ino fa vai mal mele fa ta tia ma tu no fa vai o so po fua ya le executive o le parlamento ma fa tu la fono le tau so po o le parlamento now fa wolo ina i to manino to fo ile titi to la ngata o le mele wa fa mala mai ne me le fa so po i pulenga al executive ma le parlamento ma le fa msinonga now koe foi le tiki ala i pole mele na ta ua te fa mala i titia o le e fai so ale par miele le fonga lea e le fea ia i a pulenga i e tolu ai tari foringa mai sa no al palme e siaki lesi pulenga e siaki l'executive le palmene fa pena fo le palmene executive e siaki fa pena o le upule siaki e sa o upule pele ai e le se me a siaki foi le singa luenga le o sa le fo wala lo fama ele siaki le singa luenga ale al mele e fai ya nga luenga ale la i o le fai nga luenga al palmene il palmene fai nga luenga al palmene al fam sinonga i le fam sinonga fa tino foi la le executive ya tu la fono ya pasia tu el palmene pa wana ele ma fai ele executive na pasia tu la fono na el parlamento fai el mena ele ma fai foi la el parlamento ma l'executive ona fai se fai unha fa sinonga na fa sinonga fai ona fai el mena tasi ale mela i le malo si angala i le fam sinonga e ono sopo ai la se tu langa tu por parlamento pe afa pe o ye se tu la fono o pasia le parlamento ai le multa le tu la fono lo fa tia mai il fa bai pa ona taimi e fa tanga il fam sinonga ona fa pe mai ele taulia se vaenga o lo te le parlamento sana tu la fono ona o le o fausia le tu la fono ele muli il fa bai ta pe la tu ai se tu la fono ele fa mai mana mia le lua vai to e pasia ai no fo pe fa pe fo e tatau na fai mua se me vo ele ta pale fina ngalo le tunu se pele pesite po se referendum ava pe la fa ta tia me il fa vai o tauna uia mo moto langa le ona to lo tele stu la fono va pe ai no fo pale mende le ui tu langa le o inala ele malo si ango le fam sinonga e fai mai ele ma fai ona fai il pale mende tu langa le e tawana muli il pale mende il fa vai na el pau ana te me se time e so po mai se le fam sinonga il parlamento o isi te mi atoa ele me fai tap ele me fai so po lesi vaenga pulenga lesi pulenga fa walo olono wingala a tatele yo al komisi olono wingala al komiti le na tofi le malo e toilo ilo le ngol fam sinonga e fa tau le fa te aina o le pelestene o le fam sinonga o fa no mo sofa e sole tu la fono la tonga le fai ele tal fe ngai mal tu la fono ele tal fai ngai tu langa le ele yo on malo si ngai tu la fono le komisi esu e se me fa le tonu el parlamento na parlamento am fai tu langa na ai vo la le tu langa tu ile fa vai ma tu langa fa parlamento ya ele ha le malo si ai le fa tonu le si pa inga ngata pa inga yel pa inga na mala tu la fono fai temina ono mai vole le si pa inga pule voi la to le me fai al tu langa le tu pune pu sa le fa tonu to pa inga le wo fa le me fai le si pa inga le la so en el malo la tu po ai fil la tu la so i bo apelila il tu la fono la va na lu tu la fono ele tal fe nga ye le tu langa le no ta o le fionga le palmio a fai se commission so mo mua ele pule le si pa inga le parlamento e fa tonu le si pa inga le parlamento lona lua o le tu la fono ale commission so ele aulo na malo si anga tonu le parlamento
ma whaatontununga o ngā luenga al palemene, po suenga al palemene, o le manino mea tu la fono ngā komisi, o ngā luenga tau le malo, i tutonu i le execti, pau ana me au, i le komisi le tu la fono le komisi suesu, e leo whaapea mai le tu la fono komisi suesu, a se fa le tonu o i sui al palemene, po se me fai sui al palemene, e me fai na wha o ngā le tu la fono le komisi suesu, e suesu e tu langa lea, ele au e marasi anga le tu la fono le tui. Whawaro, ua tofi nei e le pāle mia ma whaatūra lafo ma upasi e whiriwhiri ar komisi, or komisi lea e tilo i le mea na le fono ai sui vai pule i e toa wha, mai le asa suma leiva o le masina Januari, se e tau mai le asodua o le masina o mati i le tausanga nei. Whaatonu le komisi sue, e sila i le mafuanga na absent ai le toa wha lea, ora fsini whawaro, are you kidding me? Wa fai ele pale, mia ngal ngal fakalai, ola ole kau mai kau aku me lea. Toi sa le la ftalinga, o le la fai el komisi le me ele se malo si anga fa tu la fono la te fai ele tu langa. Ona o le malo si anga silingi ele me lea, na o fon ftalai la ben fai non fai. O le foi la sa uia la tu la fono ele to fale le fenga le sa fa pito ya feme sa ma fa pele sunga ya le fenga ya olo ia fa pele fenga ya fomuna la na fa na uia o mana to wala tu la fono fa pele le fenga le so ya fa pole ya la ulia mania to o la ulia mania to o la sa fa ile tu si langa tu si fa no i ile lua va ya so ato tu ai le mota o ina sa ta ia le malo si anga o le fonftala e silingi ia la fa no ia la ulia na va tu lua va ya so peta ele se me sa fai el fonftala sa ta tia ia va pena o le sila to le sa fa tu langa le wa fa to amana o mia le ave sa tusi e fa pe tolu aso so o telefono o le ala na muli mutai ya firme o lo ma fa moina ile tu la fono e na watu e fa ile ma to po kala mel tai lua so la solo tolu to fa me telefono ele o solia la tu la fono o la eso solo e luna tu la fono la usi tai tu la fono o la ala le so ngale ta un fa so o la mele se me o se o la muli mutai tu la fono Salo lela e karila usiri fa walo le mele se o le upu fa pertania na fa ngai le i pala mia ua te iai o le vote te ia o le fa pertania o le treason fa walo si pe o kauma mafa kele sau fa ngai o le upu tui e fa no le loto fa no longo tu fa ngai le fi li pala mia le upu le o le treason ia le upu le o le upu le treason le fo o le malo il tu la fono o le manino il tu la fono la ile o lo fo wina le malo e uia ni ala soli tu la fono e fo e fa pa u le malo tai pe o le mele na fa e fo le military afiti ia fo le po fa nga le malo si o le ami e se le malo e fo vale le malo o to inga pa una le me fa nga ile upule treason ele fa nga ele se fo vale le fa ali o lo manatu ho ile i mea ele tu sai lo finangalo ma fainga ma ngaluenga ma fainga fa ba malo la fa tino ia tu te ngaluenga malo ele se fo vale le mea na o le sa o tonga na fa ali lo manatu e pe en fa tatia ma ia tato fa ba o le ese la le mea na ma le treason o le treason o le fo vale fo vale la le ngata ile ngana fo vale al me ho tau pule ma uia se tu langa le tal fenga ma tu la fono fo le o fa isa o fa la to ngata ho e o mai sui le fenga malo e fa nga ine nya o penga ho le fa mata o malo ma ese tu tai pe men fa ele amia afiti o fiti o le mela na ta o treason ma fo vale o malo o tu langa le na fa sa no ele fi ngali pa bien fa tu sa le i ngai ngai na fa ele mato va fa le sa ye mama to fa pule e ta milo fa la malama ya tu la fono le tu ele se fo vale le mena tu o sa vale o fa mala malama ele se fo vale
O le ka fe ko ngira si fo e lo por ko road show le min le sa no nga ale li par mi o le tuition. E la fa no longa tu le aso le sa no nga le li par mi pe o na fa mai o le matou ta mi le ma le ngana foi le fa nga il fa ali o matou manatu ele o mautele tu sa matou manatu manatu fa nga malo e male fa tino no nga lo nga malo tu la fono ho ile mau te va ai matou ele muli ta ele malo o tulanga na matou wo fa mala malama ele fi nga sa va pito ia pa la uli o pa mina ma olo ia mai si fa matou sa mo le mano e fa ese fa talanga i matou road shows ia ele o se fo vale pe ono fa ia to mo ia tui o le matou sa vale o file mu ma fa mala malama i tangata ia tulanga o tula fono ia na mai pili tolu na mai malo ma tulanga wale muli ta ia le malo i tula fono ia mani no tulanga na matou fa mala malama o se ta se fa ta inga na matou ta o le tu o le muli le malo ia tula fono ta na i pe lo fa inga o le ma le vale le fa tia vea ma le fa pui fa tia i vai at ele muli ho e fa se tau fonga ho ngale po ai ni au tau vai tau fo mai na vele nga no ele muli fa pena na la sa matufa pa o ngai na fa ta inga ia e fa sino to il malo la tunu ele o tau sisi le malo ile tau singa tu la fon muli ta i tu la fon no ele fa fa mai el malo ele o se tu langa fa pena mato tu fa fo vale o ile fa ila tunu ia tato wo te el malo ma sui le malo i se tulanga pe o melen fai fiti le na pa wale talan pa le tunu aso ivo o apelila o le malo si anga na to a to fie pa lota il fast e mo se swinga le pa lota mai fast pa ule o la wale fai na e suian malo o le pa lota la sui le ma se mato tala fa pe fai si me ese mai ma le pa lota file mu ma ya to altai le se me o tupu o le talan na o le ngaluenga na sa mato fai mato so ya tui ai lo se fo vale ino le malo fo walo e lua me ia nga e ainga le mele na e fa marama mai nei o me o le mana tu malo making false claims against members of parliament number 1 number 2 misleading the public on development projects o le tasil na me wa fa tom wa le bala mier komisile e kilo yai alo final tui sau iai taimi na fai ia sau noanga mfetalainga a matou suia fai pule le fa pe hoi matou na matou mo wala mano e fai se fa amtalanga o tala uma na matou fai na iai pine fa asino iai o le fa ta inga le o le usta ia malo le tu la fono le ima se tulanga fa pe na matou fa le ina le malo se fa amtalanga ile muni o lo manino a matou ho ile matou ho i vanga fa fai tu la fono ho le tu o le fa ta wale ina se o sangata po se fa la potonga defamation ia ava pe sa ola ia le sa unanga le lipan ola mela tu ia komisi al malo e alo tato tu sa u tata le fama ta wale ina sa su na tato titilo le pe moni pe le fama ni wa o tu la fono o defamation e ma fai na te atu le mele fa mele tata le pa pe te fa mauni o le me moni le mele te tau tala tu ai pe la lo fa te inga na tu na mato fa nga ina fa ta inga le tu langa le e le o tau sisi le malo tu la fono ya velo fa ta inga le fa ngol le mala va le tia bea o i va ya ta ni sina fa ta inga na yai ia o me umana ele o me la moni o me na tupu na ye tu singa le pepa sa fa sini ia ho ia le minister masu ia malo po le ale me o le tau fa ise tau fonga ia nga luenga tele al malo ele fa pera se tala fatu na fatu e mato le ai o la sa manino ale fa talanga mala fonga fionga i fai pu ia fa pe ho mato sa fa ia mo vo le no e fa fa talanga ia tau sisi tu la fono o ne fa se tala fatu o se tala tau fa le nga ele se me no lango ai o se fa manga atu le fa mo le tu fa walo ola ututuli a pule upuna la ina mafua ona mana ole li pala mia ma vainga fa fa le chapipi to fit komisile ola fa petani ole integrity now integrity are you kidding me ola wa to fit tanga tai fa fa mo le parliament e wa to su tanga tai to no le parliament integrity la lo fina ngalo fa walo
toi ele a inga le fa nga ina o le upule integrity o le fisilingi o le integrity ile mele na le sa fa ye mato su ya fa pule ya ele fa pena fa se tu la o le sa vali tu la fa la na muli ya ile upu o le malmata tusi o le tu la fono lana mai tu la fono se vanga na o ele fono so so tolo ele fono ena mana mia le sa o fa mama mai fonga talai a le foi sa ave le tusi fa noia ala au mo le lua vai so le fonga talai o te mina sa tau lan fisiringi al fonga talai le tulanga le o le integrity o lai fa tino ia le tulanga ho le naunga o so ia fai pule ia e fa malama ile atunu ia tulanga tau fa malama ile anga ia tule ile fa nga parot ma fa malama ho ia tulanga itali tonunga ma fa vai o le fast ele ise tulanga fa pe silingi ia le fa maoni o tanga tai le tulanga ele fa pena na fa se tala ho ile e se le tala na ave il fonstari e se mele na fai wala fai na manino il fonstari ile na o la alu le a foi le pa malanga pa manga le bang fa fai al fast ele se sa no TV o la na Silvia a le tulanga le na ye o la meno le silingi al fonstari le oro la sono tolu ya o atul fono wa se longa tolu was ya ta o le tulanga na silingi al fonstari lau ba le tulanga le tu ele o se tulanga se ilo ina o se integrity o suya fai pule ia na matou ele ise folanga na la to fai el parliament o so folanga na fai la tulanga le tau fono to no parliament e foi le fa pe ele moni ele fa maoni o esel tala len fai mai esel men fai e fa masino ia la o pule integrity ma tei mina le awai fontanga la tu o se fa manga tu le tu Fawalo la ofisili muli lea la o fatino nei komis o lei ko ru ofisili fawalo. How do we not know o a fela a makar koru masinga lea ale komisi lea po le me already a makal lako investigation o la fa longo atu le so sa no ele fe ngale le parmi pe le tu mai se ya e mai le parmi ele ta o manino mai ala la na fa winga ina o le fainga lana saunoanga wa na fa pe ala fa mai te milande ia wala o taula na wia tulanga hoi le a fai mai ya fai mai sa mani ale al komisio suele e ta o mai i sui o le fai pule el pai ngale o teat e o atu le la fai su ngal ta pune. Well, umanele palo tala tu ingala o sidi de mele we fa mamma umanele palo tala tu le so iwa pedila tusi ao le tu nu ile vanga fa fire fast e tu la me fa tu malo fa walo ngala yo le su engale ar komisila afa pe tusi lima la tu no to e fa tu mele fenga malo le chapipi ia longa wina we na le mano ile fiona le pa le mia fatino ile mele we fola ia ile fa pe ho la tu na le pauler tu langa mafai ona no ia wala va ila ia fa lo ia e mafai i su ia fai pule ho ia pe va pe o tu langa na ma te mo o le fam sinonga pe tal fe ngai le mele o le fa nga tu la fonolia ele aulo na malo si anga tono tawol manga al parliament fa isu nga va pe ai atula i mai le fast e ve ma malo ile pepa finga palo tala tulu fast can carry on with the commission of inquiry ilau titilo e tui e pe ya no fa tu le ngata il tu la fono e le tal fe ngai le mele na fai to e lona luo e lo e fo se me fa vai ile mana tu va pe e su e le integrity o su ya fai pule le mafu anga na le fono ai e le se me se po se la fono la to fa e le tal fe ngai ma tu la fono ma tu langa mot o la so inai se tu langa va pe o tu langa na ila va e pa fa pe tu la me fa o ma fu anga tal fe ngai na ile tu la fono ma le me tau na luai ile mai mo e fu te ma tu pe fa so nga va pe ile va pe o se me hoile la tau na se me se sa fa ile ai e pe ya no va tu o le amata tu al komisi le se le fa va tu la fono ale hoi la le au ngole so nga
al komisi e so ela le tulanga va pe o le integrity ai lo yese no ta mai po le atonu al men fai tono o le mauta ho ile po se la fonga ele talfe ngai o le anga na mo so va pe ele fai na ero so tanga ele fai tanga ia o la tala le na fai o le mele na fai la so le la so el mele pe talfe ngai pe le matula fondo le tulanga va pe na o tala la fo te telefone la fo lo ho ile ai le se me fa vai e po se anga o ta mai o mele le fa vai le fa ngol mo yanga le mar so nga le fa sanga ya auto o se manatu le tu ye tu langa le fa tai mo le no fa tana no ele o fionga fo walo ya wa o le foi me te wato le te vai le to fio lo tu malo le vai mango do ben fa tai mo le no mo fe am ngal ngol fa ngol ni vai as fa tai mo le no lo ftele atu fo ya sa mo Talofa Samoa, wa ole neo Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Canal Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o lo o yaiso whale motu, o saumo kesi, o lo o e fia sila fia, po le hase tau o te tau na toi whaatau ina tu ailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o lo o e nofo I se whale rent, e iai le fsoswani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o watu I lo mota, a wā se whaataltal noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma lo u whinau ma lo u whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. A video clip le lata. O le whatananga ma le fionga ia Fuwalo, Harry Schuster. Now, o le te mai tau mai, e lua malo whaalolangia, o le wasa mo levene whatanoe le sui whao leo le tu malo wei mongo numele toru. Fionga ia vea tau ia whatasi pule yata. O le fasiri mo moana o fasiri a vea tau ia, o na o le tele I o mata opu o langa I a maise lava le fio, anga leo le lata, o le nuu leo le lata, o le nuu leo le tu tonu le tu malo le fionga ia vea tau ia. Ai usi male mai mo mate sila au le ia matatu au le I final interview le ma vea tau ia. Se usi mai ale mai mo mate sila. O le vainga lea I le nuu lea o le lata. It's not the same. Wale o koe kukusa le laka yaso ye ke siro fia. Ma le laka le oe ke mai mo me kiripi lea. O le so e lea marfatananga ma le fionga ya vea tau ia. Watch this. O se va ainga I le tatianga o se pito nuu o vai maunga nu me le tolu pe a o iaso langi le lei ma le ai se matangi. O na tafe le mule o le vai tafe le e oso mai tuo maangiangi ai a mata mai I a lawa. O lona ala lau papa ua tausanga e sao pea I le te tele o timunga malolonga e masani o na fiai. O se ata o le lata I le tausanga e lua afe se furuvalu I le whao kita. Tele a inga na matua whaaleanga ina whanua ma mea whale. E o lawa I mauta na ta lepe le malosi o ta whenga o le vai I le lata. A o le iwa tausanga taruai I le aso se furuma le lua o te se ma lua afe se furuma le lua. Na moli mawina I le tala wha solo pito I le lata lava se lo longa ma tautia. I na uaangi le matangi malosi o eveni. O le matangi le na toe te ia mai puna vai o le fale vai maunga. Malona tae tafe na manuane I le onga to tonunga le mu o le malai ta alo I le apia paka. E mai I lea lava tausanga. E o mai I le aso. Ua matua I longa o na matua mo lali le lata. I so o se teimi e timu ai. Tusa lava pele ai se wha. Ua wha wawa I pele a fiang o le lata maisi nu utau la lata ane iai. Ona ua le to e tafe le vai I lona la vai masani. A ua tafe wha solo atoa. Ma ua tele ai na ai ele vai ele o a inga o no fuai e no fuanga. O le tala mai nai a inga o no fuai.
Wa lewa o na talo sanga ma whaatangisia le malo I se fesoasoani, peitain. O lea toe a se fulu tau sanga, e le inga ioia ne lava le malo I se fesoasoani. O le tele o ainga o nofuia le lata. O whanua umia sa o loto umalava, o lono winga. E le mawhai o na tula I ese, o nai manu I ele o ainga. Ai ua silinga se fesoasoani mai le malo. E folinga mai le lata. O le ngā senga se tu maulava lea, o le awhea ngai ma o tō I aso uma. Pe mā ulu, pe ma mawhati munga, ua tutusa lavalona taunu unga. O le lata ma tā whenga, o le a wha waupea. So I manuia I lau fionga I le ari foi pule fa o le olio le tofi le tu malo talo fa veta uia malo so I fua. Ya. Wa tu le tu fau sa tapo nei tai ona lima dua I lau sunga foi. Walau di ya. So I fo malange ma ya me se foi fa fonga anga Samoa o au mau le me o li tu mo le langi ya. Patalo fatu mo le nganga fa lolo. Veta uia. Masalo o ofisidia nga I lo I tu malo. O le waka umumi lau di pinge veta uia. I le vai nga lea wa iai ia le fale vai maunga. Ina ia manino ale whaafonga mai le tunu. Veta uia a mata tu I fele nuu se ia pau mai fele nuu ia wa I tutonu ne o lo tu malo. Vai mangonu me le toro? Ia whaftai mo le sili tui. O le tai tu malo le pitu sili lava na tele la fanga o iai. La fanga tetele ia ma la fanga fo I light ia e amata tuai mata utai I fioila lo sina ia me se talenga ia popoli ia o tai o mata uta o leone o maangao o fato ia al watuai le lata o watuai mangiangi o losi le vaisingano tanunga manono al watuai papauta pasola tuai vai lima Bawala, te watu angata mai te abi, e a fiai a malolo le lei, te a papata, a fia malu. Ia onu umalawa na lewa I lalo nei al whatulanganga lewa iei whainga palo te nei tau sanga tui. Veta uia, e te lau mai uma nei nu uia o loa fioanga. A o nu uia o loa fioanga. Si ka mai ki moale mele wai ngile kung. Papa vai kafe. Ai a papara vai kafe. E a fia umanu uia na e wha matala mai nei. Veta uia, e le o se mea fau. O le mea whatever. A sile lau fionga le tofi wha o leo le tu malo. So le, si ka mai ki mua papa, kafe fea ia fo nge ia whalenga ina whanua o ainga. La e se kala lau fionga o lo wha o leo le tofi o le tu malo. E le se sao noanga tui le mataku le wa ese a swing o le tau le wa iai, wa whai mo fia. O le ni whai masina po le nei tau sang. Piro po wha balunga lolo waia ia mātou ila lo le lata e mai se a fia o ngai leo nema mai singan. Ea a fia te le o tamai ke mua. Ia lolo vai le laka. Sawa ngai kai I leo nema. Pa solo mai mtau tak. O le mene wa iai nei. Wa ese fo ia wing o le baitafe wa iai. Ia peila le basun te atu nei. Le ai ma se timu lama o nu iei tai na le lala. Ai fate ia peila la soluru le basun te nei. O matua I sau ka whenga mai. Matua I pala mai la walau papa sau I le laka le kafe. A fia o mai e papa stoa ma. I ngai le si baanga le lau. Au baanga le hei esko ingo Tangalo Wilson I le laka. O le tulanga le wa iei. E pe e fōringa mai. Loko kausa ili le vai kafe lo ngā la vai nga iei le amatanga. O le mena le vai le wabai ei. Ai ma whai lama o na whai e isip so swani ye o au mau ma lala I vaenga i au tafo le vai. Pea wha pe e loto iai. I al whala labele le vai tengi nei tui. E le ai a se ngā luenga. E o fo isi ngā attempt kama whai na ia whai se tūlanga fo nei ngā luenga I sama le mu wai I mātou ia e no nofo ia me se fo o lala I le ala vai le. E le ai se ngā yoinga le
Hoi mau tu ye. A fai lai whaatupula ia le mea o le ala a filfilia nei lau sunga vetau ia le tofi o lo i tu malo. O se mea o le anga ia lau sila sila i dia vawe na whaisi fo mo le whawhitadu walanga skama kimu a parvai, skama kimu parvai. O se mea o le awe lau wha mo betu lai mo le tofi. O le wha mo muare nā tui le iei le mako whaunga le iai. Ai maisi ari tūlanga lea. Ia na lolo vaia mai ai le amatanga o le nei ala atu e fio mai Yesu. Ai le ai se ngai oinga po se tūlanga po ni o tō mawhai le malo. E labe i nai ia le mamalo le atunu o alala i vaenga ia tu alalo o le tu malo. E ila le mea le nā le le mako whaunga. E iai a wala ma me mawhai o na whatino. A whaulabi. O le whaunga ina. O le whai e i o se ngā ruenga. A whape mawhai o na whai ni ngā ruenga pe whape teu tūlai mai. Ia le me kua. E le sidi ase si mero le soifua le ima sanga le mua le malu le atunu. O alala mpapa au le vaenga le e a fia i vai tafe ma tafenga tu. E tau ia, o te fia fisiringi a mai so whiringa lo, langa leo o mana tuaina ni le ta whaatananga nei. O le a whaatau nu ua le whaatanoa tele le o le a whaiuta ia lawa. Le whaatupe mai i tupe no noa le atunu. Le whaatanoa le la whaiuta ia lawa. O le ofisili ve tau ia. O le location o le whaatanoa lea, a ngā pāse mea ai pār whaatanoa lea, wale ai a koa alo kumalo ve kauia. Rea so whingaro. Sa o le leilau sau noanga tu. O le whara lawe fo i o le tūlanga le iei. O le fua e tangata e le ka ele le papalo loa lua kwa iuka le so anga ma sawania le mele iei le puna mai le vai. O le whara lawe na le mea. So me foi le fua ku nge ai le yo ai ka le mato le vai le ma fu mai ni ta fe o le tulang fo me foi na le te te ma to te le pata no le o le fa po ponga le na le lolo ma le lolo na le se la usa no e ma kwa le ka fia a to la ma o mai kai me fio la lo si e le ko ye se ku malo vai mo ko e la me na le te e nai ai anga o mai la le kupenga le grant nga e whaanga i o iai ngā ruenga o wale pui puia pe au o na tafe le vai o iai nei. O ka se mānei. E mānei a fo i whaatano le fofua. Ai leo le kaimi ngei whai e ka kaunga wha mua ma tā pena mua le mālo. Ini a wala e pui pui ai pe a wha pētula i mai se lolo tele pe a whai whaatano le whina ngā le mālo. Nai lo le whai le whaatano. Ai le ka penga la i tūlanga i e pui pui ai le atunu. Wai ko kele o soifua ma a miso fale ngai na fo me toti e le tala fe ngai tane mo le taimi nei tu Ma lo fa David tawe e se stula ngai fia ngai lo so na mo nei ava no le to lunga ta fa tano ngai ta a ve tawia tu ele se me o te fia tau tala ngai ai paul me le talo ia lo fangia le tu ia musuina le fina ngalo le malo wa ia nei le tu nei mai tau e ka o fili kani le fa ia la wale ma wa lunga ia o le mela fatu wal tane le tu o mato o foi ma vai ai o le foi te nga o tu na tu se fin nga lo le fio nga fa wa e wa o pia le si pito nu pito sili la ma ai o niwe a fu wa si fie e ki mu longo lo vai o nga su ai ulo ma ku nga ka ku ba pe ka kom kai ai nga ma nga fa lo a si pisi sa no pe fa wa lo po la so na fi nga lo pe alo lo vai la to wi fa wa lo manu mo le vanoa a ele te lunga tato fa tananga ola sila lo fiongo li foi pule o lo tuma o lo kuma lo isi o isi afia go lo kuma lo nga fia pe nga par fa ka ngole ka foi ngi lunga ya la ola lo fina lo a tui ele o lo itu malo a to a mai mo numero le ver numero to le ver mo le numero fa o lo longa le sa mo le baile ngata i ata to le vai singa ia e ta fe mo mata le sa wala be o mai foi mai i tau fusi a funga o mai funga leile lolonga pa tafe mai le vai mai tai le mona mai ele o senga luenga lai tisi nga luenga tau na fai e fo i ai le lolonga le wa mele o mai tau ina ni ele ngata le pa mai o le vai mai lunga i mona ai o te mi ole so tu i mai ele tai ole tafe le vai o to o le pai to no le taulanga o le sila tulanga le tau titilo ye le man puta le na pa mele titilo finga malo te mino na tama ya la vai e fai ai ele o fo na le titilo tu ye le metau na fai te le nga na tau na fai ya ab esia to le vai le mai to no ne le pa to na taulanga ai pan mu fa for sam
ai e sa lele pe on sa no pe on trai foi le ia dia o le vai monga ato mo fa ya fia uma i le lolonga le a mo pele no mo lo fiong ni ta ve ka wia se ele o lo ku malo le ka ma ngor kala o ka o ku ia ka fa malo se se ngi me lo ma ku ma ko inga le palo ka mo le ka fa nga so le ka ma mo me pe o lo ku malo le fe o ia ko miki le la sa uskala ia wa ve ale nau po le ia ma me o malo le pe o le ma le pe ia ele se lo sa no ia o ia lango ia nai o ta wa na wa pena ia va tai le fio mo kom sino fa nga palo o lewa to te ma te nai le la su tu la bang tala tu au fo yo o le ofisa e fa te ia le tu langa tu ia la ve nai le o ko si mai ga ko o la pipili ma ta was fo walo o le si o lo ku malo le mangor kala le fe wa ko miki fa ka sangi ko inga malo ma ku o la so finalo toa whaftai ai lo fisa o le komsinga o whenga palota o le oto e whatino la tō tūlanga lea ua peo pōlenga lea na iei le tūlanga lea o le ofu o tangata i o komiti o whatino lea mea o le whasaini mai o tangata o mea tau tati ai o ngalo fisa ma tangata o le ainga i e whatino le na tūlanga ia le siwa mele o titiro i o te lea o tangata i e whapea o pensiona o nusu limanga te lea o tangata i o lai malosi o lai mpaiana na nga i fale palota pa ngana e ana i tato mutua tausi ole o fianga tino e mama i o e se mana ia so soani ave fale palota le tal fenga ia tulanga le e auto tele o la em paiana o i fale palota ia le la tau uia isi vanga ia tulanga sele ole fai ole mele o fa sai ni meta ta la em paiana na fio ile fale palota e fa tino lan palota ai fa taia per sa no ve fa taia il fianga il komsinga o whenga paruta, o le o whea tūlanga le na o le ofisa e whaina o e whaasai ni meta ngata i na mia so soani. Ua o maua le tala, mai nisi o ainga i le lata. Manatua e lena o le lata ma ngao whaato ia leo ne whaasolo mai e ina. A pāle vai tawhele le lata, e toi te ia umapuna vai o i tonu a fio anga ia, o le pine lena iai. Lea sa tupu le matangi fo lelo Eveni, Cyclone Evans, o le tae tafe umala o le vai mea lena, a vatua i o sokunga i le vili, manuane i o le malaya ta alo le apia pa, na to sin firmen tupu lua fe sufa. Now, mo le lata ia, le lata, o le la lua palota, ele i maua se fofo o le mata o pulea o mea whaaleanga ina a inga ma ele o mea sao loto o le a uma o na aia le vaitafi talu mare lua fe sumal wha na o nafila te le toru a nafila fiafi ai fito a o maua le tala le uanga ia tunei ia le matanga luenga le se manga ma le puna oa whaale natura e tali i le tusi na ave nisi o ia ainga. Ma tā pā ele ma tanga luenga mo se so swani. Le fweno mawar talana fi. Na malanga tuai ma le fionga ele te maitai office city fou o le matanga luenga lea. E asiasi le vaenga tonua lena e matamata mai ai. Le ata. O le tala maila ana i ainga ia. O le ua atu le matanga luenga. Ua tilo i le mea, ua tupu. Masala po le siaki fast food waile, ai le ase me whaia. Le la nei, o le ata pena mai. Now le lata, you'll just have to wait and see. It's the waiting time now. O le mesin whaftai, o le mo le mau mai ai ngai nare lata. Le na watu mitanga luenga tilo pala le mea tonu whai. O le tala lena lo mai te whamai. O le la whakarikari ingsing ia, la koki kusia le akapo le ale me kau whai. A o le me leo te loana moni mo meri te leo a inga ia le lata. Pau ale me mo mir keimi, mo le keimi nei. O se ua pako, e alu aku, e eri whaalo loko. Le ala vai le kua a koe pā, mai le vai kafe. A e tafe pere vai, e le koe osu i lunga le pā, ma ta fei whale o ai. Le la watu le mitanga luanga te tilo, ya, e la o e ta pena mai lo, po la le mele la whai.
E kupu vaso lea, pe kupu kausanga lea, pe koe kupu sese whainga pāroka, I don't know. But, ole mea lana e tau na whai. Ai whaafutau leo wap. Tari mai le matanga alwa, we'll just have to wait. Pe mingo e kusema singi la songa fua, pe whakua mingo e masingi le si pāroka. Lumana nei. One thing I know for sure, ole ele a pārwa i tawhi marolo vaia. Lei masa ming sky kasir kapingi ka ngofo ilaka. Yes. Lei masa ming sky kasir kapineta. E nofo I le lata. Se io ngai loa le mole pārwa I kafe. Ala kuara vai kafe si. Ana nofo ai se ming sky kapineta I le lata. Olevan fai se ingol mele. Olevan fai se fo. But le si oko fo inga. Yeah. That could be the reason I like. Kalau fai ngai aing, alaya masesi o Facebook swang. I'm just saying. Fai de malo longa tari mai. On fata na mun mulal tao ne sunga la auli. Now, lena o fai atu la swan nafi. Na mai mo u male la lolangi. Ile mamoli na mai ele aing salvala si o la tutama le fiongo le sa fa pito. E mamoli mai I vanga fa fai le fast. Na mata umala tunu, mai mo le tunu. Sounding alo ia tumuru malae. I le pese le fast. Mai mole tunu global community. Momoli mai lo mara safa pito. Tapa ipu, tufa ava, me uma, falo longa masan. Nga uma me nga. Ai moku lo mana ripinge. E koe ola mai le ripinge. E sa fai mai lo mana fionga le safa pito mara sunga lauri. Ua tai la fionga le safa pito. Ia fia me. E sui tai le sunga lauri. O le mea la lea mo kua le ripinge. Nei masi ka ko polea. Polea le kala lea fai kongi o fono le fa tuile ta pedanga o le tofi tai. Ma tofi le rato tai. Me la lenga o fa koe la soanga. Le me la lenga mo kua le ripinge. Le la koe replay a koe le mea kupu tono le te mile ne fono I lo le fa tuile. It's a pipi. Who said what? And to who? And in what tone? Saka we se ka ngumi kong I mele le pinge fuale. Ile moku favose le ping. Faila le malonga to teri mai. Tadi de visiti na mal mele na motu le pine. Ile fata longa le la so mai. We'll be right back right after this. Talofa Samoa, wa ole ne o Tangaloa Manase from Tangaloa Real Estate. O te whangaluenga mo tau tua I lalo o le whaamalu o le Aotearoa Hukanau Real Estate in Manukau City. A whai o oe, o loo iaiso whale motu, o saumo kesi, o loo e fiesila fia, po le hase tau e te tau na toe whaatau ina tuailo whale. Wala au mai nei au. A whai foi o loo e nofo I se whale rent, e iai le fisosoani, e mawhai iai o na whaatau so whale. E mawhai ona o an watu ilo mota, a wā se whaataltan noanga I laulavanga ngana, e au noa ma se tutongi. Wala au mai nei loa, o a o Tangaloa Manase, o te tautua ma loo whinau ma loo whaamaoni, a wāsi o tunu Samoa. Whaftai. Ja, so I formanuia I lau sunga laudi, le te whono le vaenga whau sai ele fast. Ja, malol whalau. Ja, whaatalo whaatu fōi palauli le nei fōi tai o manino ma le tai o tutoa. Tātou toe whewaa ia I fōi le lofa malanga le leo le tua. Mātou muli mawatu lo o ina le masina I lau tō whapalauli. E mai se fōi le tātou por kalame, whaatalo whaatu fōi Samoa. I lau wala whai mai whanunga le leine nei fōi tai o fōu vi ia le li. Manatu o lo o solonga le lei me uma e mai se fōi le tātou. Ala whai mai fōi nei tai o fōu. Ma lo lava le langi māma le soi fōmanuia. Lauli, whapane mole, o lau whesiri e anga I, o leo usiri fia lea tunu u ia ua, whiriwhiria ma ua au tasi vanga whau whai le whas, e whiriwhiria le fionga le sa whapito vema te tai, o le vanga whau whai o le whas, tā pena le whainga palota, pat, o lo te mana o la uri e to toso lai titi tua, wa le anga o le mea lea na tupu, mai moatu le tunu, wa fio mele tu whanga ma mori mele fionga le sa whapito, ko wolo ko le poku ai perme puaka, e koe o la kure me puaka, ai lua sa whai mai lau mana sa whapito, o saudu whaasara raunga, o le sa whapito o whirwhiri e vem te tai. Le lau te fiaru le fisili lauri, ke milenga perme puaka, to tonu o le whaafale tui, I le taimi, la se le ngona, what was the mood like?
ia mana teimi na whaatu ai le suafa o ai na whaatu ina le suafa o le fionga le sa wapito e a vea ma tai o le vanga whau whaela fast au le a fo i se tani mai a sui uma i lea teimi. Ia, whaftai palauli. Vea nei awa noa e mo le tuai fōre whaftai tele i le tāpua inga si o tātou tunuu i mai tawhai fia. Ia e meise fō i le tāpua inga mau a inga ia o Paolo Mangafa. E meise fō i tū malo uma ma leu whai te talo Samoa. Ia ua taunu ma le manuia nei wha moe moe. Wa e si le fia palauli e le o se aso na whafua veta. O le aso na tofa ma o se aso wa leva na tāpena pena, ma moe mana tunatu iai. Ia me se foi o se aso na a mata loa le restala loa ia, o le ainga o le whatu tua i le tua sa mo utasi. Ia o le aso fo na iai ai lalo le tasi le nei o manu lauti e taun whatau nu. O le aso e whiri ai le taitai ma le sui taitai. O le vaenga whau whai po le ainga o le whatu tua i le tua sa mo utasi. Ia pe ao mai lava le taimi ua matua whetau i le lei ma mau popo umale au waa. Ia a le anganga a tōtui na mua lava mātou wanga i le whamautuina le o le whawai. O le vaenga whai, the constitution o le whawai. O le ainga. Mao inala le ana whatonu fo lau mai ai. Ia ai a inga uma, matulanga uma e whatu wai le vaenga. O e na whatuina ma ona ai a inga uma. Matulanga tofi uma e a fia ila le me lewa e fsiri mai e le tae ao le nei tui. O lalo le ia inga o le whirwhilinga o tofi uma o le ainga. Wai lalo i ona whatulangana i le whaavae wa uma na pasia. Ma wa uma fo ina le stala alo ia whaatula fono. Whirwhiri ai lona taitai, o lona sui taitai, o lana whailautusi, o lana te uoloa, o le fofonga o lii. Ia, tainane fo i le maave SS o tūlanga tofi uma i komiti SS. O te tonu o le vanga whaimaro na whatinonga. E o fo i le tangata o le a taua whapea o le whailotu. Po ia leo lana matafa ioi, ia, nau level, pau level mea nga, ia i lana tofinga o le whai o lotu o le vanga whai. O le aso la lea na whiriwhiri ai le taitai ma le sui taitai. Ia ua maea o na fofola i lalo whainga whaavae. Ma le whaavae o le vanga whaawhai. E whaapelo na whaatinoina. Mo mua a whai e whiriwhiri se taitai o le vanga whaawhai. Ma se tui se taitai. E whiriwhiri i whaaleanga nu. O le winga le upu whiriwhiri whaaleanga nu. E sau noa uma tangata uma mai tu malo uma. O le wai ai le restalaina. O le vanga whaawhai. O lona winga o le tātou vaenga whaawhai wa umana le stala alo ia le limas furu maltolu sui o i tū malo taitasi. O la tau la ia e whaia le si ngā lima pe sa au nofo e winga le sai linga o le taitai ma le sui taitai. Ia o le lasanga mo mual na a whape alu le fola sanga o tūleinga ma sa unoanga ma whaaringa o ta ofi o ai o le a taitai a tasi. O lona winga e le aise me tasi e to e whai aise tūlanga o sesi whesiringia a tasi ro fina ngalo mafusi e tasi o le whai unga le nao whiringa whale nganu. Lona lua a whai e alu le wha solongo fina ngalo malangona e whalongolongo atu le laulau wa lesa i le laulau sa whaatulangana le mene o le maitawina o fina ngalo ma manatu malangona ma le tofa. A whapai e alu le tō whawhaali a iai nisi suafa e ese mai le suafa na uruai whatu. Ia ona langona lo lea o le a tātou la atu loa i le tūlanga pe ona masani ai whaatino lo le tūlanga le whainga palota. Ma o tūlanga na o le ia i lalo o le whainga whaavae po o le whaavae o le vaenga whaawhai po le ainga o le fast. O le tūlanga na ngā ai whaatūlanga ai le whiriwhiringa. Ma o le awala la le nā sa whaatino ai le whiriwhiria o le taitai, ma le sui taitai. Ia o le whiriwhiringa o le taitai, ia e peise ilanga o aulea sa o taitai fono. O le komiti le iai nei o le whalava o te tau a vea tui il teimine o le taitai fono. O le komiti le na whili mai le amatanga, la tau te taitai ia le whaafoe ina. O le vaenga whaawhai, mai lona amatanga i lona restalaina, fai whaavae, fai fontanga, wha maupopo,
fai tūlanga uma me ina sila uma mai a ia le atunu. O le tiu te lao au nei sa te fono, ia ma le tofai a olos o le sui te fono, o le matiu te na sa fatino o le fai o le ngā luenga uma le nei, sa ilalo o le tatou pepa o ngā luenga. Pepa o ngā luenga o fufuanga nei na amata mai i le asolus furuiva o iu lai tau sangalin te atu nei, ma le whanau nau ta inga e o i le aso iwa, o apelila tau sangal nei, o nau o ieri fufuanga, ale vanga whau whai, e ploklame mai fufuanga mai le amatanga, ia mao o lava i le aso, e whiri ai le malofou, ma whaatau tō mai le malofou, e tau nuu lava i le mae au le whainga pālota i le aso iwa, ia malesi lua pe tolu vai aso i lumatu, o mai a umana tau nuu ia i le polkalame po le action plan, e fufuanga ia tau nuu lava i le tau nuunga, e uru fale o mai sui e manu malo mai, ia mawha tau nuu ai le polkalame, o le a lava le tūlanga tau nuu ia i le whainga malo, ma le tau nuunga o le whatuina, o le ngā luenga i whai, ia i ngā luenga le vaenga whau whai. O le whiriwhiringa lo le fionga le sawha pito, ia o au nei sa au te fono, sa au wha malama lama. I sui umana e lima sfurtolu, le process, le la wha alwaipion o wha matalatua, e le ai se tasi o sui, e le whaia so lato finangalo. E sa uno uma sui, po o ai le tangata, o lato finangalo au tasi iai, e a vea mtaitai, ma o le mele na sa whai. Ia ona o au leo te fono, ia wa ua mata mea lo au, ma o whaalia manino ai, i le ainga vaenga wha whai, ia aua ne iai se tūlanga wha pēa, o ai o le a mata o na o whatuina, na muri tai leo se fina ngalo sesi. O le whaalinga o fina ngalo, ia saoloto. O le whaalinga na fo i o le whato whala inga, ia saoloto. Aina o na o wha mai o i o la vai au ia, le mafua anga o le a whaiela o whiriwhiringa i le tangata leo le a o whatuina. Ia, tui, o le nā e te sila mai i talu mai lava le amatanga o nei mea uma, ia o lo wangina fo ia Samoa lo wanganga atoa ma lo loto atoa, i le tangata e te tau na tūlai e tau ave le ngā luenga. O se tangata na mua i malai, ma o se tangata fo i lava la tau tua i upu whai o malo. Lona lua, o se i oi mata, o se tangata o lo whaasina o se whengainga, i te tonu le mātou wāwha a whenga ia mātou le sai tonu le pālemene. Ia malona tolu, ia o le fina ngalo leo lo utu malo, danga o tele i alo ese ai lava, le foina whaafo fonga sa mo atoa. O le fina ngalo lo utu malo, lauli, ia tautua nā ma oe le sao whapito. O le tātou manu lauti o le tātou pui tō finga le tunu o tama ma ainga o ainga matama. Ia le foi sa whaafonga le tunu i forsanga a siau tu malo i ainga sa tupua ma ainga sa malitoa ia wa mai le lato whamanuia i le fionga le sa whapito. Ma o le lapa lauli o lau whaatu nā moleso. Na u wha malamalama lo ia i lumo le vaenga wha whai po le ainga le whaatu tu i le tua sa o tasi ua fina ngalo au tasi lo i tu malo e whatuina le fionga le sa whapito ia fia me Naomi mata afa whamuina muri no ure lua e whai mataitai o le ainga o le whatuatua i le tua sa mo tasi. Ia, ma o le tūlanga na o whaalia manino foi o le whiriwhiringa i le so ia wa avea ai le fionga le sa whapito mataitai. Ia ona whasolo lola i o finangalo manatu malangona. Tui ma le whafonga Samoa e le ai sesi na sala ese. O le 5, 10, ma le 3, sui uma o i tūmalo uma o Samoa. Le ai se tangata e tasi na sala ese. Ea ma o le taunu unga vole na o le whainga whirwhiringa whale atunu. E le iai sesi na toe ngangana i sesi tu, pe toe whatu mai sesi lava ingoa, po sesi lava i tu. Ia u whaaliro lato fina ngalo au tasi. E vea le fionga le sa whapito, e whaima teitai. Ia po se sao le aingo le whatu tua i le tua sa mo utasi. Ia ona umai lola i o le whirwhiringa o le umato au tasi. Ia al whasolonga lao, o le whasolonga lao whaalingo fina ngalo, o li ma tamai tai foi o le whawhaltui.
Ia na ngina mai lava ma fina ngalo fo ina falia. O umana mai le latou langolango ia o le fionga i sa whapito e tai ia ai angina mai e loa e fina ngalo nisi o fina ngalo na falia. E avea au masui tai ia whapena fo i le to whai a olo. Ia na manatu ai o lewa angina mai noa a lele ele ia vatua le fesiri mo le sailinga o le o sui tai la tau. Ia e pe o le langona le natui e se foi le taua o le filfilinga whale anganu. Le ango i o le manu lauti lea o le nganga atoa e wha apea le filfilinga Samoa. Ma le tali tonunga o i e mauaile nofo whealfani au ane iai ni mulu ngā veve whaitua. Au fo ine iai ni me mate mani meta ami milo e whai maitua. Au tasi lava le lato fina ngalo o le tūlanga le ua iai. Ia, na mawalole o le taitai, ia wha se e mali sui taitai. Ona la ua angina lo ingoa, ma le ingoa olo i luma o le, ua whatu mai e anga i ele filfilinga o le sui taitai. Ia, ua le mawhai loa ona o, mawhai ona o tue tau o vea whai ngā pālota langa le uta ua lo ingoa, sisi e foi o ma ua uma ma olo lea e taitai fono o komiti fatino, ia o olo sui taitai fono. Wa pauna o mai ngona mai ia masalo ono le manatu o le ainga ono ma ua lava leta ula mua ma olo i mea uma mai le amatanga ia na mai eila i o le lato whaalo alo ia sa ili po ayo ma ua tauna tūla i le tūlanga o le suita i tai e fsoswani o le fionga le South Apito ia na whai e lolo le tonu o ta pā le fionga le South Apito le utula e mai e vem te i tai e siri le ma wha solo muri uma mai ma ua ma olo ai la lafolo langa venga mo ia le teitai. Ia ai lafolo ia te ia na te whatinoina le filifilia o le sui teitai. Ia peono whai atu tui. Ai lolo wa iai le whaatu langano sua whato lua. Ia na manino mai lolea. Ia wala alola le tūlanga le whaatinoina le whaatemo kalasi le palota. Ia le wha maruru mai le vaianga whaufai e siri le matulai. Ia na matulai ia lea. Ma le tofai a olo mao i le spito le fale ia e whaile la to filfilinga. O le alava le mena o ia i le aso ia na autasi ai ia wa maile la to whatu tuanga e whaia ia uma sui teitai i le tūlanga o te fsoswani mo le fionga le South Apito. Ai tū mau pēr olo i lona tofinga o le sui teitai fono i le komiti lava fo i lea mate tū maua i le whaangaingo ino umo mea o le tātu vaenga whau Ia o le tūlanga le nana iei tui, ina u whai ngā pālota, ia na sa waila i o le whai unga le nā, ia ua whina ngalo o te tūla i pētau ave so sani i le fionga le teitai, ia ai mase e mai foi ma ua i lalo i le komiti lava lea sa ma ngā lue ai, e tū mau pēr, la mamta whai oi, i le tūlanga le whatino ino umo me whai el tātou, a ingo le whatu tui le tua o tasi. Ai whatu mawina fo i tūlanga o le whailau tusi, e peona iai le fionga ia vaa o lo fipo se elu sa le aula ia maona whailau tusi lango e iai le fionga ia whepuleai whasavaru whaimata ia o le fionga ia ni wava eti ia ma le isi o tatou sui a waile a to whaasunga ia muripola au apa au tafua o la to umana o whailau tusi ma whailau tusi lango ia ma le fionga ia maiava fui mono vi inga. O le teo tupe, le teo oloa, ia o lea ia lalai le fionga ia le atinuu, whamuina Wayne Fong, ia ma le fionga ia muripola ana Rosa Morio. Tō finga lana tui satu maupea, ai pau a tō finga ia a fau lena whaupopo anga ia i ta pena le whainga palota, o le fionga le South Apito, ia malo nei tangata. Malo, whaftai, le ua manino le mata o le vaile i le tūlanga lea, ia, o le ua manino la le tinu uli me le sa tupu tonu me le ngalo al wale le me puaka i le moni mingo le South Apiko, moku lo mana di pingi, me le te wotano ai, ai koe sau di pingi, koe mamena kariske mi, wa kuma i luma i le fionga le South Apiko, ma le fionga, le lau manino le mata al vaile, me la, na una uri, o la me wakopu le Facebook page ala usunga. Ia, ua o te i le longo ina mai o el tato ITT, me le me ua tupu.
Whai mai ua iai le tangata ua alu atu I tonu sui la o password ma taun whailo e take over the page. Ia ua longo ina mai la ua le mwhai o na toi lalo la ua inga la o page. Ia no whatua le po le ale a wala malosi o nei mea whapene umatua malosi te nei tangata pe usau ai tono lo wolanga ave me na te no moe. Mani tūlanga o ni siusi o manga ua soli tūla fono tele. Ia, na mātou tā pena la o tele I popole tele I la o page. O na o te loem whaino utoe amatase page fau. Ai na o popole mo whae tete I le page ale ainga o le whatutu I le tusa mo utasi. I le ngate leo le website, ia o le Facebook page, o le Fast Party page, ma le Fast Party News page. O page la na vave tele na yo al tato ITT, ma vave ina protect. Vave ina pui. O le la o te mata tu I la o page. Wana ona ave al tangata tu fata ati e lespito. E le ai ma se ngai ngoinga o whaia tasi iai. Le ai ni mea fau o whaia iai. Le ai fo I ma se mea whale tonwa o whaia iai. Na ono vai atu lava o le mwhai ano o matamata atu iai. O me muli ano o whaia lai tu mau. O le foi lawa ave le mato li poti le ofisa o leo I New Zealand. O ma foi na ave le mato li poti le ofisa o leo I Samonei. O ma foi na ave le mato li poti le Facebook. Ina ia faa mole. Se isi le silane po ai le nei heka ma tautia o sau hekla page. Ia ila o mai tautui. E peise mea foi lea o se tangata o ieiso na loto le fia. I le taulu manga o le amana ia tele o siau penga o whamtalanga. Wa e motu le ta ingo au mala o page ua leila loi fo le 2 miliona tesi ma le 5 I la toua mai moina mea uma leo te whasala laua. Mantua foi o tui o a uma mea le party o le te promotinga I rungo la page. O mea le fono ma mea uma ma ufasala launga o I le alua tuai. O I fo I tatou whaasolonga fo I o whaataltanonga ma le tunu. O I le alua tuai. O mea uma lava la I le wafa awhenga I o fafo. O I. E pe o mai tau, pe whape nā le winga o le mta upu le ufai. Ia ui o lea. O lea wa wanga I nei wha o ngā le page o le Fast Party page. Ma le Fast Party New page. Lea na whaafonga I fo I le fo o wha o ngā ina le tai au nei. E whai e tuai whasara launga le. Ale vai ang wha o whai. Sa lilo I o manatu tui, e tu lai se me whapea. Ai wa o vaai I le tūlanga o le lamatia o mene o penga o whamtalanga ma whamaunga. Ia ona o nisi fo I leo te iloa ia naua si le fia leve vela o le taimi nei whaataltanoanga wala kalaka paroka. Ia e mai se fo I le shein o whamtalanga ia mātou te tautatala atuai ma whaafonga mai fo I le atunu. Ai pe o le tūlanga le nā. E iai fo I tūta ua e au ngā mo le lumana I le mela vale nei o le cyber security. E fo I sau fina ua le wharifono. Langa le me whaingita I a whaapela o le me whaina whai le tangata nei lau page. Lona winga whaina o sa whai whape nei mea le tunu. Mea le malo, mea e kalesia. Mea whala po tonga tauna maru pui puia. Ui o lea. Ia, whaia ia ma o inga le lumana I le whasolonga. Ina I manino ma mala malama leile a wale tauna pui pui ai. Ai mo le taimi nei, eleo iei se awhianga tele I a tea. Salpena le tō tolu tō whātanga tai sā moa e. E ma whaina iei le tik langu moanga le irungo le page. Ia, o whamatalanga na mai ele tātou ITT mi Samoa nei mātunu uma mao. Ia le nganga le nātui, ia o ule manatu tele paulava leo le mea ia maua pele a wala e vatueta whaataltanoanga. Ia ma wala fo e whaalauloa ai le fina ngalo le pāti. Ia ilunga po whea lava po le Fast Party News, ia po le Fast Party page. Launi, e iai seisi po o nisi o loo e tau masalo salo iai le mele le tupu I lau page. Tui, ia, e nā foi te sira fia siri atu lo au. Walo fo si o talima e pa iai si o tamata. E o se si al mato vaenga le mato te ilungo o le malai le teimin nei. O le lava e alu ia o le warm up. Ia matulanga o le tau whaito le nginga wha sa o vae ma. Wha mauru tō tingi, wha mauru mo track shoes.
Lauri, o le fisiri, o la fisiri, o le me o le mawhaiaina, whatanuina, le wheloinga, le whaasma, sanganga numera rua? Ia, sa mātou tā pena lawana nafi, ai te ua te longo mai, ia wa iei fo ini whalawelawe le malofia. Ona wa iei ni tu malo inisi fo i o le tu malo o li taua. E lua maliu. Ia lela na mātou manatu ai, ia e tau fo ina seu sila. Ma o tāl sanga mai fo i le tu malo wha mole mole. Ia o mea lawa nei tātou te le tau pulea alfina ngalo le tua. Ia e awa fo ia o tūlanga la nawa manatu ai o la toe tōle pō. Ia e se i tātia mo le vai asa fau. Na o sorsolo i le aso a tai au. E whatino ai le roadshow e wha umani ne vai aso. Alo, whaftai, alo, vai atu nei, te hulunga ta whatanonga nei, te alo te watu leo, o whare tu whanga mea, o le mea, la ku whanga, sis ka wha mamama, ka ko ku whanga, ka ako lo ke wa ku oko ka e se la papoa. Ia na le tau nuu loa le fufuanga ia sanganga lua. Ia, whetu na ilo maa pe foe le komiti. Ia la wha ngā loa nei a mata ilo na whaatino se tasi fo i o fufuanga walewa na whaatatia. Ia o le tu inatu leo mea lofa mo i lato umalawa na maali liu le misela. Walewa na tau pule mani nei wha moe moe tui. Ia sa mātou tau pule mai lawa le amatanga i se taimi tala whea ngai. Ia la nga whatauli maina ai le tātou ainga o le fast. Ia ni mea lofa mo le valus furu whata maiti ia na maari liu. Ia mal pukalamela na lena whaatino nei. Sa mātou whatangisia fo i tātou komiti lango umai le lalo langi atoa. Hawaii, Amerika atoa i stete fia. O Australia i ona stete fia. O New Zealand. Ia ma Amerika Samoa. Ma so se tafo le lalangi o e tātou support group. E lofa mai mo le wha mo nei. Ia ma lena la umai ei le tele o me tau mafa. Ta pena uma mai Amerika Samoa, tātou wha support group i Amerika Samoa. Ia le tele o pailate me tau mafa. Ia e sauni mai e le tātou wha support group i au kilani. Ia le tele ma le anono i o me ta alo uma tamaiti. O lena mai ei ma whaatino ai wha moe leu wha solo. Ia e tā pena mai Amerika ma Hawaii ma Australia tino i tupe. Wa alo whaatasi le ato umura poa le na sisira mai tui. Ia tumu mai me se ese o suka whalau maka o sai mini. Ia o keke ma masi. Ia tainane leo whalau mata ma mea uma ese ese. Ia ma me ta alo. Ia e iai le tino i tupe toru se lau ta la. Tawia se me longai se me alofa tupe e ave mo whanau. Ia o le taimi ana tu atua i runga whasara launga tui le urua i taimi o le tae ao. Ina o sauni ma uma fo ina whao ato uma ia le whamoe moe. Ia o le taimi fo ina o lea e a ngai mai. Ma o lea tata tala no le ofisa. Ia o lo tapa pei fafo le pa ia malama malu o matua. Ia o lo a ngai mai tonu e mai pepa whamaoni o pepa maliu. Ia ma pepa fo isa a fia i whanau le misela. Ia matu ina atu ia mea lofa. Ma e vele nei awa noa e mori atuaile ngang whaaftei tele il tātou. Kurupu lango uma lalulangi atoa ia whaaftei tele. O lea ua whaatino le nei fufuanga tā ua. Sa tātou tā pena ma mawai. Ma e umato manatu o se mea siri na tala whea ngai. I le langona lava le nei tui ia e pei lava na sirifia. E le ai se me tasi na talia o mea uma sa talusanga il tātou malo. Sa talusanga ia i ape a whaarfi na ngalo. Ai maisi na tupe o tupe uma nei na maua i sairi ngā se eleni o le misela. He ave ina i ainga na mari liu ta maiti. E lei se mea. O le fo ina avatu nei foltua lalo e ape a fina ngalo mari lie ai Faise Commission of Inquiry i mafuanga na mari liu wai ta maiti. E le mana na o fo i Faise Commission of Inquiry. Ia leo maua nei le vai aso nei tui. E le varus furu wha varusu toru tamaiti. Le la sa vari de se lau mon tupu tamaiti. Lento e wha popo mai nei le si whai numela. E le i wha ma wina. Alo ia. Ele mtanga alwenga. Ia male malo. O i la tui le sana nau i ele loto i nei teimi umi nei. I le sana nau i ele loto i a whai se suenga ina ia mbauti noa.
e le to e tula mai mea na tatou sasi ai. E leo se tilo masai. Ai va ai po fea na tatou to ai, po o ai fo in tatou lape ai. A whai o mātua, o le taimi le nero toi ti mai mtoe wha mau popo, mtoe whai ina iauni te tupu. A whai fo i o le tangata tei tō tasi, wha pena fo. A whai fo i o le malo. Tau ana matua tōla, e whai se whai. E awa nei tue tūlai, mai mele. Ia leu tau sisira iai, Samoa, o le ala lana o le aungani, o mato manatu ai. O le a se mea e maua, e le tātou a inga o le whātua tua i le tua Samoa tasi. Ia leu tau mwhai tai au nei. Ma e msalo le teimi nei wa leila loifo o le 5 a inga ia wa maea o na avatu iai ia mea lofa. O le wa maea na tufutufa inatu. A lo o whaasor solo mai pea. E pa ia male mamalu o mātua, marwha moe o nei a inga mamao ia latu watu tai au, ia malava yaso. Whapena fōi nā ngā isa la whai. O umatu mua nei le vai aso nei, ia nā ngā ilola ia isa vai e. Whatino mai le fuafuanga, ia mōle wha moe. Ina ia watu, i le whainga mea lofa le nei, ina mā au iai le maru o le tātou atunu. Ia e maise le whatino ina e le tātou ainga fast, a wale tūlanga le mtaupu tau misela. Malo, whaafta, i o manino le matalwai i lau tau forasanga, ma lau tau tā penanga. Ia se wā nāua isi mea, whaafta i tele lau sunga le te telefono mo le whatanonga le nifui vai aso. Whaafta i tui, mo le tual whaafta i tele foi lau onsai. Te lo foi e le whaingo fia, foi lau pito la au i whea ngai foi o oe, foi mangisi hackers. Yeah, e o e ior kamole. Iwa leila loifo o le 5 tūlanga le mtaupu tau misela. Malo, whaafta, i o manino le matalwai i lau tau forasanga, ma lau tau tā penanga. Ia se wā nāua isi mea, whaafta i tele lau sunga le te telefono mo le whatanonga le nifui vai aso. Whaafta i tui, mo le tual whaafta i tele foi lau onsai. Te lo foi e le whaingo fia, foi lau pito la au i whea ngai foi o oe, foi mangisi hackers. Yeah, e o e ior kamoleaka. E kere kai e ile se mea ngai mai. Al paula valeo le whafta i atu Samoa i le tapo inga. O lo lango le lei pea ma se maali el tapenanga. O le saa o le tatou ainga o le whatua tua i le atua Samoa tasi. Mori whafta i tele i tatou ainga wo mai masani. Tapo ai mamau mai atunu mamau. Tatou fast family support group. Whaftai lo tau wanga le lei. Whaftai lo tau alofa. O lo tau maau ma lo tau mimisia o lo mwhain whaatino mai me nei. Ia ainga wo mai masani ma le lo Samoa whaftai. Whapai fo le tapo inga si o tātou tunu i Samoa nei. A mole a ia i lava seisi o a fia ma whano le soifu o whanau ni misela longo mai le tātou ofisa. Tui alo whatu, ia manuia foi le fufuanga le weekend, tātou whelo i pea, soifu ia mai manuia. Wa maua mai lane li pingirenga moku. Na ua kiru ia me whanongalongo ia po a mea nga whai kongo. Na i mseme, ia pauru ka. Ufi wea ua tuturi a pūru sunga le i te telefono le bang whawhai. That was it, you know. Ele mele o mana tua nei na ua wai atu i le. Ele sao whai ngā le sao wha pita ma le sunga laut, ora te tai, ma le sui te tai. Ora sao whai ngā le tasi. Sa iei lalo i le maota i petesa, ai mankua. A o iei i le HRPP. Lea ua promote ok ngi mai i le mele ngai le maota petesa i manungu. Ave i runga o. Tofia i runga o i le maota o Samoa. Wale ingona le maota le sa whai le mele. Tai lalo i petesa promote ngon maota o Samoa. Tofia i loina. Wa velo mte tai la fionga le sa wha pito a sui te tai le sunga laudi. Ia le nā, ma ua o manatu foi. Ua taurunga e foi i nei le mtaupu. Ia ma o le taurunga e foi nā le tātou proklame le iti lai. Manatu sa malia le whawhangwhanga mai a le tātou tinuu. E iei le sairinga seleni le tāpena nei le tai au. A le vaenga whai a le fast. E amata nei le tā le sifuru. E tāpena le lātou le tio fonio whamumuenga ma tāpena ngā lava lātou ia se ili sele ni mo le tāpena ngā vaenga pau whai ala whaati Samoa. Tā nei la sifuru.
Ona mata leo lato sai ringa seri. Au tau lunga tato iti live nei tai au. Wa mga kaulunga I ngai lai ngai e wha ora o pese lea ngā kaukusia pungi ia. Lai wha o makai. Amu ia le lupe whai ora apa au. Ai ana o au e lele atu mato e sa. Se yo asia le atu fiti ma magonai au itasi da fia lulei au itasi da fia Fa soy fu o mal programa. See you next week. Fa soy fu mo bien fa ngol ni vas.